Nije baš svaki dan da nas uređaj ili komponente oduševe, ali danas je jedan od takvih dana. Pred sobom imamo GeForce GTX 980 koga ćemo vam predstaviti u današnjem izdanju Gigatron Unboxinga u izdanju kompanije Asus. Reč je o njihovom Strix Edition, OC Edition GTX 980 koji stiže sa DirectCU2 coolerom koji omogućava ne samo niže temperature, već u odgovarajućim uslovima, što znači u Windowsu. Radi u silent režimu, emitujući 0 decibela buke, odnosno ne emitujući buku. Naravno, tu su još i famozne super alloy komponente, odnosno komponente visoke klase koje Asus koristi u svojim uređajima. I naravno, sa pakovanjem možete saznati i da je ovo monstrum koji koristi čak 4 GB memorije. Ta memorija je naravno GDDR5 tipa. Sada ćemo i otvoriti pakovanje, ali pre toga ćemo vam pokazati zadnju stranu, gde takođe možete saznati još raznorazne stvari o ovoj grafičkoj karti, uključujući i osnove specifikacija, ali i neke najobitnije karakteristike, kao i informacije o Asusovom softveru za kontrolu ove karte, koji zaista ima širok spektar mogućnosti. Kao što možete vidjeti, ova kutija podsjeća na luksuznu kutiju za cipele, a u njoj se nalaze razne nalepnice i dodaci kako možete da ukrasite svoju grafičku kartu ako to želite. Zatim, uputstvo za setovanje grafičke karte, drajveri i kontrolne aplikacije, kao i konektor napajanja u slučaju da nemate osmopinski konektor na kućištu, pa da možete da ga zamenite sa 2 šestopinska konektora. I naravno, ispod svih ovih sunđera se skriva naš GTX 980 Strix Edition OC grafička karta. Karta je prilično masivna, kao što možete vidjeti i zaključiti. Tu je veliki DirectCU2 cooler. Na zadnjem delu se nalaze priključci za napajanje. Koristi jedan osmopinski i jedan šestopinski konektor. Osmopinski možete zameniti sa 2 šestopinska konektora, kao što smo već pokazali. I kao što vidite, to je masivan cooler koji raspolaže sa 2 ventilatora. Tu su veliki heat pipe-ovi, odnosno toplotne cevke, zajedno sa rebarcima koje možete nazreti kroz ove otvore, koji služe da odloče toplotu sa izuzetno snažnog GPU-a. Na zadnjem delu se nalaze video priključci, odnosno video izlazi, i tu su 3 display port izlaza, jedan DVI i jedan HDMI izlaz. On raspolaže GPU boost clockom od čak 1279 MHz, što je mnogo više u odnosu na osnovni radni takt ove grafičke karte i omogućavaju da postigne zaista izvanredne rezultate u najmodernijim igrama. Takođe ima 2048 CUDA izgara, a njenih 4 GB GDDR5 memorije rade na čak 7010 MHz, što je zaista vrlo impresivno. Sa memorijom se komunicira putem 256-bitne magistrale. Treba reći na kraju da je ova karta namenjena samo igračima i onima koji žele najviše u smislu performansi svoje grafičke karte, jer će na svojim monitorima visoke rezolucije, možda čak i preko 1080p, obzirom da danas više ni 1440p nije retkost, koristiti mogućnosti ove grafike i njene performanse koje je u stanju da pruži, koje su zaista impresivne i koje će obezbediti da računar na duži rok bude izuzetno kvalitetan kada je gaming u pitanju. Dame i gospodo, najbrža grafička karta današnjice, najverovatnije, Asus GTX 980 OC Strix Edition. Hvala vam što ste pratili Gigatron Unboxing.